Učimo se estonščina. Današnja tema je kuhinjska opravila. Ette valmistada. Pripraviti. Süüa tegema. Kuhati. Lõikama. Rezati. Hakkima. Sekljati. Viilutama. Narezati. Koorima. Olupiti. Pesema. Oprati. Loputama. Splakniti. Kuivatama. Posušiti. Keetma. Zavreti. Praadima. Coreti. Küpsetama. Peči. Grillima. Peči na žaru. Aurutama. Kuhati na pari. Segama. Mešati. Kokku segama. Zmešati. Valama. Naliti. Lisama. Dodati. Soojendama. Sigreti. Jahutama. Ohladiti. Serveerima. Postreči. Maitsma. Poskusiti. Maitsestama. Začiniti. Nõrutama. Odcediti. Katma. Pokriti. Maitsma. Kuivatama. Pesema. Želiš te besede res obdržati v spominu? Odpri flashcaroluna.com in brezplačno vadi ta sklop ter druge tematske sklope. Povezava je v opisu.